Сыллық сықлавенже демлеген зен шалыве, муниципалитет сенже бұл зейіртін ұлжынузе, шүртербе коммуналлы хужалық мала ашлыға шкул зембе шул земдывасы. Журналистіне шак көленхи үйду зенже бұштаза хүйделев промышленность комплексіне жекелі тарана қызықландаржы. Регион ердюжи Олег Николаев Чавашин рекале мысы зембе пресс-конференции иртерджі. Чебоксары арена паргермене телегуравба радиора, хажат журналда интернет каларымзенже тырыжаган журналистсем, блогерзем буштарынжеш. Пресс-конференция перекеленмезір анлын иртредеме булать. Ердюжебе телбулнымай масылы информации хадерезенже тырыжаганзем, терлі сферына бұрза девеген темызыне хуска атреш. Чынны бехте шулран жул кивелзе юғынны тыдыма ергене кертме пызы кукшахывны самай булышмала. Самахран чываш енре шывда задаган сооруженезене шинедез эш малала бырать. Шывгерде стада тазамар шевеге юхтарза ярас яваплыхын пербайнеде республика хыжине илня. Хали ялгулари тыдыма майбен ергене керце быраща. Киве журценже ливцене улыштарасы беде терлевлен ишлеща. Пышланыне де журжула жицем барахмы бар. Программыба келе жүлен шыннине де эже керце быры бар. Проектра пәжі хулазен еврлығызене де жуда елня. Тере Олег Николаев шүртер коммуналын хужалығынжи малашнеге терлевзембе палаштарны май. Пан хигун шыршывра бурнаган кашне жинна денебек хумхандараган тебрейду ядарлы шар операция. Журналистенде шак темыдавра калашмалы сағалмар. Хышне аржин хириштырыва худшынны хужыра унын шемьене хютейлесі, теприне шабыжу хиринжен аманза даврынызіне ура жіне дыма булыжа зайду шутлатарать. Ердюші хамырын салдақсыне, візен келешне ингекпе, терлі чармавба кужа гушын хавармаса шандарза галаря. Редакцизіне республикара бурнаган зенжен, кулленге пурныш үйді візіне хускадаган жирузем час-чазақ келеші. Садовай микрорайонда замахран, тақшандамбақ шекленеген шкула аша амышы тембек кедет. Масалы информации хадерезінже ішлеген земде ундила рудырыва саназақ тыраща. Врага гайна строительство бажығыны үйдіва Олег Николаев тадықлым хуравла. Шене верене жүлінде ажазем шак шкулда партызем хушыне ларащех, тере выл. Малашне варашак нашкал пызык проектсене муниципалитеда мар республикына пама палыртна. Чываш хенре телейлі ажалық шулдалыге бынымай калажура кудемына да зүтсе явреш. Чылай шенгере, тарейдан жахмар бүйінігінді шиджа ажа ұсырава елетізлік семді бор. Хош бір шенгезем дадады ларахача ұсырава еліне хадер анжақта тележинжен еврлыға кірзегізрін қарашы. Егебенде жерін бешімі шыл телейлі ажалы шылдалығы қолнамай шаңнашталы шенгезіне, ұсырава еліне ажалы шенгезіне правительство енжен, Чевашин правительство енжен, ұшма бұлыжу землі бұлашы жен. Нумай ажалы шемьезіне Пирин республикара уйрым демлях, палыртре Олег Николаев. Егебенде жерін бірімі сагыр тада ытларах ывылгер шидиндерегенезіне пурнеде пурынмалы гедеспедевиштердемір. Пөлдер шиджа ажалызен черетне бідерме майгелджі. Паллах куенебе малала ішлебір, тере выл. Журналистсем хышпыряла пайынхи гунда интернет шидейменіне де балыртреш. Туризм адаланове бергиде кызыкланжеш. Калажыва вишленемай Олег Николаев шулдал крапырреде булин, шак нашкал тел булузем ергелезе республикан пайынхи күнжулі жын. Малашлығы жын пілдерішлі уйдузыне хускатны, пағабылныне галаря. Журналистем пирин пурнишли пулум зенеде пардак урухларах курашы. Аллах вазем шак пулум зене хозяин вулагани зен бек калашны беде тен урухларах кураш. Хозяин шамбек идусене тепчеме хана майда ден шамбек урухларах кураш. Шамбада иды ваземде тебір жүхне калабыр кашнигун пулаган ябала зенеде урыхла кадар сабара. Шамба мажутпа журналистим беглашник пиди узылып чын малдан нахыл манжан хам жининде. Тебір инжен шагынбек идузем хышын ман жутпа журналистим тірлі идузене тадата таранрах ынланза хозяин вулагани земвали взене кирлібек калаза болма булдарач. Кыжал тел булыва шенеліх кертня. Иду барас тегензен ядарлы QR-код пагушса череде дымала булна. Шакнамаларах тума әлгернезен батне, микрофонда калажу бышламышын жех шитря. Республика бышлығыбе курнышма пуря аллы ытла журналист пуғынна. Игезе ет шуры яғын быны тел булура Олег Николаев вадырулды идыва хуравларя. Чаваш енгаларым Валли, Алиса Александрова, Виктор Степанов, Андрей Шоклев.